PP ahidia Sadar Hills gamkai ku kizo chaten lungchi a la ta a anga jingtunia lamka a Toukhomna chu alo samkitan ahi geldo thei khat chu March nisim gate nia free movement to kisaya Keithelmanbi military colony muna dei umlo ta thilso chungchanga March nisim soma chu DC kangpo pi to ki hona lamkai hon anane uwa alo samje a tunia lamka a MHA advisor northeast AK Mishra makaina a Toukhomna'a anane kitu ahi Hiji Toukhomna'a ahin KZC, Kotu, ITSC, Jomi Council, HTC le adang kiloi khomna chomchom ku kizo chate thathengin pan alavin, chule AK Mishra Tilovin Razes Kumbel IPS Joint Director Intelligence Bureau Injong pan alan ahi. Ahin, zan nidan gupma ki pan lamka Toukhomna'a chun highway a free movement ding thu le thal ki chomdo ho surrender ding thu athupi penin asejun kukizo chate chen na district ho a thudang dang phabep to asejun Keithelmanbi military colony thilso chungchang hi AK Mishra in Kiseilou the ahi pon DC kampo pi to na ki hodiu zo ahi tin asejin ahi Hethei khatchu Keithelmanbi military colony thilso je ahi kukizo council in March nisim gate zan ki mark pat kukizo chate chen na zosia indefinite shutdown an phona hiji tohlona chu tu chana hi Sadar Hills kamkai sunga jong shutdown chi hla a highway kiting zinga ahi Lamka ki hona alo sam ki zi hidia gin moze in Kotu in March nisim somleni le Sadar Hills kamkaya zathang ki loi khom na zosi to Toukhomdin ko na thupon anei tan ahi Kangpo PDC to Toukhomna chule tunia lamka Toukhomna'a tu chung iboi naw thu Kiseilou hi zong le zinga Kotu in meeting ako na ahi malama lamtha ading dan seithla na a umte ding gincha linta a umin ahi